Okay, naifag, arot. Unag, aso-aso yung ba, arot. Naade. Hi everyone! So it's my second time here sa Purok Ulok-Ulok, and this time diri may mga tulog, and of course, take a look. Nagkuhan mi sa mga tent, nag-set up because tonight is going to be a good night. Say hi to my vlog Angel. Ready na siya? Si Sir Teddy. Hi Sir Teddy. Hi. Sir Joshua. And of course, sa mga irit-irit, Sir Javel and Sir Rando. So, tonight, namin mga activities. And, ako i-share today later on. So, banini! Number 13 rin mo, 13 yan. Pwede ko sarap. Pwede ko mapal, pwede ko sarap. Mo di ay. Pwede hindi ka makabalo ba? 13 ra. So we're playing 31 right now. Ang silot kami na og kape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 26, 27 to the 8, 29, 30. so nag-play mi karon og 31. So kinsay matunong sa 31, maoy mainom og kape. Anyone can ask, pero only one question ang truth. Ang dare is inom o kape. Wow. Wala mo ulit. Get start. Starting girl. Start na sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. 5, Hi Sir Teddy. Ikaw sa lang good di ay. Ikaw lang good. Bayot. Lasyo kay bayot. Kay bayot. Oh dali everyone. Hi guys, welcome to our vlog. So it's actually our second time here at Ginatilan, Purok Ulok-Ulok. So before nanganimi dali di ba? So as you have seen sa first vlog na mo, then it was actually daylight. So we came back here. Come back niya. And of course, nag-overnight siya. And timing sa nga bugno kayo ang panahon. Bugno, di ba ba? Asa ko ba ba? Salamat sa ginawa. Oh my God! Hala bay bayo. Hi everyone, so we're done with our games and naghaling na ang mga pildi. Hi pildi! Pildi ka no sa quiz ball. Pildi actually, you have not correct but you have the wrong spelling pero sakto sa siya. So sa kuan gyapon wrong spelling wrong.
wrong spelling check. Pero kato, wrong spelling wrong. All I can say is cheaters never win. Correct. Tiyong's group 27 ang score. Wangwang's group 29. Pacman's group is 30. Bitaw. Daghang kay mga times nga ulahin sige gatay-tay pa. Si Kevin katikasan. Kevin ako sa kunya divide kayo. Hala na ako'y butani ko siya smiley ba yun? Correct. Who are the cheaters, Daipa? Which group? That is right. Tiyasan. So mag-bonfire mi guys. Kay tugnaw kayo and then Bagyo Baya Ugma. So Sir Randolph, what are you doing Sir Randolph? Nagunsa ka Sir Randolph? Nagunsa ka? Nagkuhan ako, nag-worry ko. Kaya akong kwarta dalag ko. May ragyan. Sige lang, pero laban lang dyan ako. Correct. Hi Sir Simon, what are you doing? The homeless. Okay, very basic. Hi Sir Joshua. Unsa na to? We won second place earlier sa game. Correct. We're so honest. Honest Unlike sa and group ni Tiyong. with teamwork. Hi Sir Tiyong. Di lang ka na ko interview kay nakabalo ka, bayot. Di lang na ko interview kay itapil na sa kunimo ni Koen. Lalo siya what are you doing? Okay. Hi Sir Teddy. So nani siya smiley imong kamot no? Mura kag nasa Korea. Halalay siya ka ay bayot yung costume oh. Actually kanang aso is dili na siya fog everyone. Aso na siya. Hoy EJ, anong wala man kay tampo sa inyong question? Sa inyong answer. Oh, ano siya? Ano pinaka-baby girl? Oh, like siya kay ni siya, baby girl. Hi, baby girl! Asa ka ng baby girl? Aro! Baby girl! Naglalis na sila. Oh, naglalis no. Kay wrong ilang mga answers sa mong quiz B. Oh, kunin sila. Mabasa mga pilde. Oh, parot. Oh. Hala, bayot. Ano di mo bayot? Na ako'y dagang i-ink, ani, kay nang hingalan og mga tao. Hi guys, so gabi ito sa karon, so of course, na-achieve mga halas na mga gawa. Okay, time check. Una, time check is almost 9, quarter to 9. So di mga halas mga gawa sa libro, di ka mga lakisan. And of course, I have my friend here. Hi! Celebrating birthday. Uy, sugar nga nun eh, bayot. Okay. Okay, love. Tents are ready. Di siya maklaro because it's, kung ano siya, 9 p.m. So naana mong mga tent with bonfire. And of course, lingaw-lingaw sila, everyone. Naglalis pa sila actually sa mong quiz B nga nahitabo. Okay, so muna siya ang mga tents here. And also natin mga homeless. Homeless, si Sir Simon, homeless. Hi Sir Simon, asa ka matulog? Asa ka matulog? Sa pink ako. Okay, pink na tent which is the isolation. Okay. Ang buhay ko ay ilang taon na lang. Dagdag. Palos ay gagawin natin. Dagdag. Paalala ko sa'yo. Ang mga Wrong spelling wrong. ay sadyang napakal. Pagkalikot sa mga. Kapag itong mga. Go, and.
Come on, N. Hi guys, so transfer dito sa taas ba kay mingaw mga Ay, yo. Sample sa group 1, ready? 4, 3, 2, go. I'll be your crying shoulder. Your crying hair. 3:42, go. One, two, three, go. And you're crying. Yung pagkay mo ma. Dili pa halata. Or ba jud hadat diskit kita. Dapat di jud pa ginambog ba iba. Building yapon ba? Pasakay ba kay basig ano nila ba nga hambog lang mi ba? Hambog ba? Tayo ni. Everyone, ang first category is... Nursery rhymes. Okay, first category is mga theme song sa teleseries. A one, 2, 3, go. First group, go. Sa puso lamang. Group 2, go. Group 3. Group 1. Group 2. Group 3. Group 1. Group 2. Group 3. Magagawa sa iyong tatahan. Group 1. Mana sila? Wala na. Next category ang naay kanta nga naay I, you, or me. Start ta sa teng 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 teng. Group 3. And I will always love you. Group 1. I'll be Okay ra. Group 2. for my soul. Group 3. You are the one who makes me happy when everything else seems correct. Ama, Group 1. You will always ask me the words I say. Group 2. I believe I can fly. I Right. believe I can touch the sky. 3. 4, 3, 2, 1. Your love is like the sun that shines like the rain. Group 1. I love you, you love me. Group 2. Closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Group 3. You and I, Group 1. I love you, baby. It's gonna turn alright. I love you, baby. Group 2.
5, 4. Can you figure out what we can do wrong? Asang ay, mami? Why we never last for less? Hoy, wala man ba yun? Can you figure out what we can do? Wala, building ang group 2. Makita sa festival ng actions. Ready? A 1, a 2, a 3. Group 2! Nay kanta, okay ra. Viva, seniors and rock. Tagdag. Group 3! Pwede balik-balik pero lahig sa Oh, okay ra. Group 1! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Lahi man ang step. Lay ang stepping sad ninyo. Tandot, pati kulang, makalimutan ka na. Group 2! Sa langkoy makahumpay sa kakapwa. Group 3! Tara. Group 1! Utanon, maokili ang iya sa dalaget nun. Sa Cebu, sa Cebu. Group 3! Karan sa sana na. Sugdan sa karan sa sana na. Magsadya na. Group 1! La torta sa dana! Oh, group 2! Group 3! Hey, Senyor Carmen. Group 1! Group 2! Group 3! Group 1! Senyor sa mga bayot, kini. Senyor sa kapo. Group 2! Group 3! Kabanhawan. Ama! Kabanhawan. Group 1! Untang kakabanhawan sa gabusan. Ingatan sa Ginatilan. Tinuod ba gud na? Group 3! Bayot sa flash. Alegria. Group 1! Group 2! Group 1! Group 3! Sa Santander. Atos taro Santander! Sakaran sa Santander! Group 1! Isda sa akin sa isda sa akin sa Huy, isda ka di ba sa kinsan? kinsa ka sa Actually, isda ang akin sa isda ang akin sa isda ang akin sa Group 3! Ay, sorry. Lawan sa Toledo. Group 1! Rodrigo, Pit Senyor sa Caceres kini. Senyor sa Caceres. Group 2! Sa Lagunde, kini. Alaisha! Senyor sa Lagunde, kini. Alaisha! Group 3! Dayang. Actually, Nana! Hoy! Usa kay slim nun. Group 1! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Senyor sa mga hayang tinig. Senyor sa mga nakapotinig. Senyor sa mga Group to! Lahat to kina Tanawan Festival. Nasa ka-series. Group 1. Group 2. Group 3. Sa Bourbon. Namin din siya. Group 1. Bug ka bug! Group 2. Disno Festival. Group Masala. Panagsugod sa sugod ang sudan. Group 1. Group 1. Pasigado sa sugod, pasigado sa sugod. Group 1. Group 2. Kilyo sa liluan, kilyo sa liluan. Group 3. Mabukas, Governor. Ama. Group 1. Karansan, karansan sa Oslo, karansan, karansan. Bakit tayo masama sa karansan? Group 2. Okay, group 3. Sama ni siya. Sa South Poblacion. Group 1. Pete Senyor sa barangay na bangon kini. Ama. Pete Senyor sa barangay na bangon kini. North Poblacion. Hala. Group 1. Ay, group 3. Wala na. Wala na sila ba yun? Salamat sa Ginoo. Sa Dulho. Actually, heavy kugubo karon. And okay ra actually. Pwede sila kanang init og tubig dere. And I'm having my coffee here. So thank you so much to ate. It's already 2:30. It's 2:30. Wala pa may tulog. Here. Yeah. Okay. Yeah, if I'm going to rate, it's 5-star siguro. And done. I wish I spent the summer looking reflecting life through shadows. I feel the sun's coming and you said goodbye, goodbye. We never could. Hi everyone. And maaga na mi. We're packing things guys. We're going home na. So, thank you so much for watching my vlog. Spread positivity. Thank you so much, and don't forget to like my channel and also click the notification bell. Thank you so much.